Kopi pakai lai. Barulah. Ini pakai HP Cina. Mana yang begini? Yo, pegah. Ha? Kena Cina berita virus corona kan. Hmm. Yang gara-gara HP Cina, gara-gara Infinix. HP Cina yo, hanya pakai lai, belum HP-HP lain. Ilong apa roh ke apa Cina yo? HP Cina yo. Bersumpah aku bilang apa roh, kena 2 juta aku belum pakai apa Cina. Apa roh ke ilong oh? Ke apa Cina yo? Pak apa Cina apa roh ke ilong? Pokoknya HP Cina yang kena asal muasal na virus corona. Okey. Apa Cina ibu ya? 2 juta aku belum, Pak Jakarta aku belum kau Cina apa? Mana apa Cina? Apa roh ke ilong? Ya, pokoknya ini penting, Ngerasa akan kena ngeran virus corona hana dan pudon belakang lain. Ini lo pero lo hang pedai apa Cina? Pak. Ha? Pandu ni mari ya. Ni mari aku nak topeng. Kunci mari dalam pakai Honda deh. Mau ni anda Pak. Dalam pakai apa jaket? Jadi ke Pak. Dalam pakai Honda. Panjara merong. Panjara nak cok ya. Ya kena penuhnya kena cok ya kena. Angke. Kena aja. Nah, singa mate lo, mana cara buka pakai Honda. Mana pakai Honda cara buka. Kenapa ha? Oh, menang cara buka Honda. Ini mana lah. Macam kenapa kan? Ku perlu ya. Boleh kunci. Ada kunci Honda kan? Cok empang Honda. Beres dia. 2个月前被自家的狗抓到出血，他爷爷认为自家的狗没病毒没事儿，就没去打预防针。